But before Vala, Arnova Kopela Mutumarina at the Attorney. Blessed and in July. Amen. Amen. Mutumarina, when I'm 40, what about passing? Amen. Mutually, the matter like the stages for the Alamoha. Amen. When no one Tomo, when no one Felelo, when Nahushia got to be in Jacoma Felelo was Swabal Tomo. Amen. Usually the matter like the stages from Makarato presented the Bilojarena. Yes, amen. When I'm ready, Hobela Maka Holaba, Chito Kamuka, so the most of the Sajino Mutumaka, or Mama Hushaka, the Mokaria Bedi, our Halinjina, Maka, of Jamulin Jino Papa, and the Bless Amrena, Amadu Papa, guided Maka, Mubilunjana Hushaka, the whole of Fama, and the social Mutu Waka, Matakamuka, Hushaka, Kerhoba, and our teaching, but yes, amen. Mudumaka, Mata Kamuka, Diabolo, Kamuka Hola, yes, amen. Mudumaka, Toke Kabel, Mudumaka Kamusivisi, Yellow Hushaka, Evala Nari, Jotete, even for your own glory, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, Mumanji Arnova, Anya, the Mulim, amen. Daniel chapter 11. Right, Daniel 11, then verse 31, verse 32, and then Daniel 11, 31, 32, John, amen. Amen. Daniel chapter 11, verse 31, and verse 32. Amen. That's right. Yona di kwekebela kamkho madira a rumiwago ke yona a tlo go botša sekgethwa sona sebo a tlo kgaotša tshedimo sa ka metla ka moo a bea makgapa a tšwalano gona ba go senya kgwerano e tlo ba tlhanoša ka mano ya ba go senya kgwerano e tlo ba tlhanoša ka mano fela ba mokutla wa bao ba tsebago modimo wa bona ba tlo tia matla ba kgona. Okay, ere baba ke kwa mokare ere hi ya ke kwa ya speed ka ere a re o e tlo ba tlhanoša ka mano e tlo ba tlhanoša ka mano. All right. Ara baleng ke bale mo ka segwa le tla e kwa mo segweng e bia bjang Daniel 11. Amen. An arms shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place the abomination that maketh desolate. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. But the people that do know their God shall be strong and do exploits. Amen. Amen. John
14, John 14, verse 12, the verse 18. Amen. That's right. Chapter 14. 12 to 13. Amen. 14, 12 and 13. Yona ba le kwedi ba la ka mokgwao. Ruri ke a le botsa ya ntumela o tlo dira mediro ye di dira o tlo dira le e fitisha yeo gobane nna ke ya go tate se le se kgopela go ka leina la ka le ge e ka bang ke tlo se dira gore tata a be le letago ka morwa gore tata a be le letago ka morwa. Amen. Amen. Really, amen. Amen. So, re badile le ntula modimo ba kgetwa. Amen. Ya go senya ka le ntula modimo mo mantle ba le khono. Hallelujah. Re no tla ka mola ntse ba le mo mara beke. Re swele series ya the revelation of Jesus Christ in the Gentile churches. Amen. So ka ke magisi na sa wona le mo ka mo wa preacher. Amen. Amen. Today we part 14. Doing exploits. Yes, pedi ki fela ya ya mphatsa misha ke khandi go go tsa mantwa mamomo mara e bona ka go dira ke golo a ba le verse 32 ela ba ba mo Daniel chapter 11 ke bona ere. Hallelujah. Ba o sinya kgwerwana e tlo ba tlhanosha ka mang fela ba mofuta wa bao ba tsebago modimo wa bona ba tlo tia matla ba go. Oh, ba mofuta o ba tseba modimo wa bona ba tlo tia matla ba go. Amen. All right, most go ere they shall be strong. Ba ba tseba modimo wa bona ba tlo ba strong and they shall do exploits. Amen. Hallelujah. Ba le ke no re mo le nyana ka tsalo. Bana ba modimo a re so the New Testament church ye re bolela ka yona ke rena karolo yo. Yeah. And then you are Bible modimo na a fetho e Jesus Christ ya koma ba le le go le face now fair. And then sai da sidira in the Old Testament o tla pele a sidira mo the New Testament. Yes. Now la tseba re ke mo tatile morwalo mo ka tswa ke motho mo wa. That's why re tlo gona go bolela Christ did things in the Old Testament. Yes. Bible ka go botsa mo wala ba hebele to botsa ba profeta ba khale ba bolela dilo ba isha ke moya wa. Yes. Amen. Le Christ a ba se tsa a tsaba ba jona fase ba ka Christ but even the ena mo tina go ka mo. Amen. Jwale se se be go le no ba fela the New Testament church ke rena the New Testament church ke. Hallelujah. The New Testament church ino ba jwale ka re Bible bolela re Jesus Christ a ka tla go fetisa molao ke tlo magnify. Hallelujah. O di se go ga botse o lebelela New Testament church o bona botlalo ba the Old Testament. Yes. Amen. Ye le ba Israel. Jwale mangwala mabedi a ra ba dileng ere mo John ere ya ntumelago o tlo dira mediro e ke dirang and then o tlo ba dira le ya fitisa go ba dira go tata. Hallelujah. E thoma pele go dilo tse di kitsa ba ba dumela bona le that's why we are doing exploits. Le jule bara o do dira je golo. Yeah. Amen. Re go la ka go dira je golo ba doing exploits go la ka go dira le jile golo. Ka ba la se be se le gona in the Old Testament re di tla mo New Testament se a godisi. Amen. O re le kula ba golo ba re nna ke re o re mediro ba e dirile ka kwa bana ba modimo a ya go le ka ntshwa le go dira ke the New Testament. And e se mediro ka mo wa physical go lo demonstrate le ka the power of a clean life. Bophelo bo bokgethwa ka mara motho gore bokgethwa bo bile gona khale ba go le ka ntshwa le bokgethwa bo le mfa. Hallelujah. O ra bolela Paulo se mo le ngwana la Timothy o ba gore ona go ra bolela mo le ngwana la ba Korinte o bolela ore letago le le mola ore letago le le mo go moshe a le go le go bapetjwa le letago le le mo. Hallelujah. And then ore re na re filo matla jwale ka di ministers go feta bodiredi bone go rona ka nako ya kgale. Amen. Amen. Ore ba se se be se le letago ge go tla mo letago le a sa bonja go le ke letago gore o tshwana le go o bolela ka se ja sa torch le se ja sa letjatsi ke di etsa ka mo ka mara re tsoma bolela ka letjatsi a o sa go bolela ka torch. Amen. Ino ba re itse jwale gone jwale Bibele e ka mo go na Testament ya kgale e be ntse e bontsha ina le bophelo Bibele e le jwa ke yona moriti. Ge ntwa go phadima go tshwana le be le moriti go selo se se dirile moriti ola se sonye ba se na le seja se se. Hallelujah. Right. Jwale mo Bibele e bolela ka metla ya Israel go bala mo ngola Daniel ere
ba tlo tla ba tšhilafatša sekgethwa and then ba senya le lefelo la maatla e re fela go le jwalo le ge ba dirile tshenyo ya go lekana le eo batho ba ba tseba modimo wa bona ba tlo dira tše kgolo nyaka gore bolele ka ntho bana ba modimo because ya bontšha even in the Old Testament bana ba modimo phuthego ya modimo e think e limita ke leemo bebele ka ra leemo leo ka moka e re ba o tlo polluta the place of strength o dira di-abomination o tlo dira mara e re ge o tseba modimo a o ba le le ba jale go ne dilo tse di tlhagelang lefase la ka keno tše le gore a di bolele selo le kereke ya modimo kore a re ka rata ba ona because re beilo mo lefelo la go tlo dira dilo tše dikgolo jale ya bontšha e nyaka pele re tsebe modimo before re leka go dira dilo tše dikgolo a ke re gantši batho ba metlhakofelo ba kitimo that's why we don't have fast what don't do only go fast never that modimo ba go dira fast ba le modimo a shome ka mopao modimo o na le tsela ya gagwe le go ka se ka yona o ka se go tsa se and then even re tlo dira dilo tse di matla ge re phuthego ya modimo ye e tseba modimo jale le jule la sekgwane la re doing exploits le jule exploit ba ka ba modimo a le thutse le jule ba exploit rona re tlwaetse ka polo ya bona go tšwa motho wa exploita batho gore motho wa le tšea le hira mola le dirile mola then o kry le šomišiwa boima so then a sa lefe ditšhelete ka ditshwanelo ba re motho wa re exploit gore o ya ba šomiša gore o ikgola ka bone bale bibele e re ge leemo le senyega go ba le di-abomination mola go ba le eng dilo tšeo ge rena re le mo lefaseng re tseba modimo we are going to exploit those things gora re o di šomiša gore ge ba re motho wa exploit ba re o šomiša for his own advantage gore o ikgola ka wena gore ka mantswe a mangwe a gone le moleko le o tseo ka go romela ke satane o ka go buša ngwana modimo re filwe maatla ge re tseba modimo wa rena meleko re tlo e šomiša re tlo exploit gore re tlo e šomiša to our own advantage that is why le lengwalo le a bolela le re morwalenyana wa ditlaiša onyana wa re thuša o re šomela gore meleko e a šoma mo rena ba le ngwana modimo a gona le leemo le le lewane le a ka golla ka lona reno a gone go dira eng o palediša ke eng no re beile mo lefelo leo la maatla bana ba modimo so era dilo ka moka tše di ka go gola mokeresete a re bolele ka ena morena a rena jesu kreste nako e bana ba modimo kore go tloga go bontšha jale o mo bothateng goa ka kgopolo ya motho ba motseya ba metha mola nako e ba metha e ba ekwa reno monno ga le a re palela matšatši ka moka neng ba dile ba re ba mo tshwara bebele re a no tswa go diatleng tša bona a timelele neng ba re ba mo tshwara ba tšhaba mašalo ba re monno wa tseba tšatši le tlo mo swara o tlo mo goša botlhoko ba montšha dilo tše a dira dilo ka sabatha ba mo nyaka ba sa mo kgwetse tšatši le ba ipota bjale re mo tshwere kore ba mo tshwara ba ntšha mašone ba ile mo tshwara ko serape sa getsemane ge ba tla le yena gore baprista ba ekwa report ya gore monna o la o tshwere kore ba kwa realo a tšoleo ka mo diatleng nako le ba itšaro gore ba kgantse ke nako a exploita leemo go nako tse ba mo tshwere bibele bjale go beya mo lengwalo la Isaiah e re ka dintho tša gagwe o tseo jesu kreste nako a dira metlhola se ka be dintho a ke nako a dira letho ka moka tša mantšhipo ya marotho ka se dintho ga ba dira tšela bana ba eja ba thabile ka moka e be no ba go bontšha maatla mola mara nako e batlo ba bontšha ka gore o gateletše o a bethwa bebile ka dintho tša gore ge ba mmetha e bile gona a exploita petho gore ka go bethwa a ntšha maatla go fodiša rena ka go exploita go neka ra meleko a se nako o tlotla gore founela mo re bojalo ke dintšintšintši o reng ebile mantswe a sa kwalo ke nako le wena o swantse ba go exploita that situation gore o swantse o e šomiše for your own good kore o ke kgole ka yona bjale nako tsela ba re ba mmetsile ba sa re banna kgantšile re mmetsile kgante re ka dirang ba mo kokotela ge ba mo kokotela e ba ešo ba oketša kotsi mo yene kore ba oketša botlhoko ge ba bona kore ga a tloga mola ba re no o ya le ibitleng ga ya le ibitle ebile ba kata le dibitla ba re mono a ka se tsoga ka se tšwe ka mo nako e ba itša re ba feditše ka ena bana ba modimo bebele e re ke gona e be le gona ge a tloša dibitšana kore ka leemo ka moka le lebe le nne ba mo dira lona
even a display of power and chamata out to share another about. Well, people all me the radio, what am I doing? I want the house to the Muligo. Give most of you excel the moon. Amen. Good Muligo Posh Mission, what I would do such a long time. Good the more I go at the Lakina Osajo Umunyano Ava Gora Yaval. Amen. Now, I focus Papa no. Bila mashole ko ba kwa go fedi le kana monno ka satso le dia parta ka sa nya ka nga tsena di ba dia di boto ba dia lo tsoka tsona ba di fan kanzi ba mo mangwalo exactly yo go bona ba ba era e kwa ke le khane o kwa bibile ko bona a tusha di litare na ene ga e kwa satana ba bona le mulai mara o mula ga le wala pizza le tola pele le ka le hule la ga wila tsamaya. Amen. Aya ko satanali wala satana ba tsaba no ga le fiti ka ena a bika mo diki amwa mo diki ko ba a go le ntwe mpe ye mo tlhaetseng ye lo ka mo bile ba go ja pa le tlhoga na tswa ke sa tsona satana mo botshe le diwa ke satana a ntsha mata ka mo ka le tsa o gibere ka tsa ka mo ke na ko ena a exploiter le go right le shilemo ai khula ka lona go satana o ba bere ka o tlisha Jesu Christ mo matleng. Amen. Le tsara bana ba modimo go le go bole bana ba modimo loje le go bole tswana ya tlhabodile so tswana ya tlhabo ile ya tsela go le bela motho wa rena go mathomo motho tlhola ke modimo go mathomo bana le matla manga le se sa dia motho sa mmea. Hallelujah. Sa mmea mo le a sa khona go kopana le amen ene di kwitse rena le tsona ba le go tswala la sebe ntwe ke re motho ya mmea ka mo sebe gore batho ne ba le mo bone ba modimo go ile bela go mathomo go ke a genesis mo tsimedeni modimo na fela itla ba sa mama ke gore ke ma bana le ene go le bese taba modimo ba le motho maabane o baneng e bese ntwa maka e be le selo sa di tšatši le tša amen go fitla le se bese tsena modimo a ka le dilentwe bebile a baraka amen so ba tutse presence ya modimo ba tutse ke sebe amen so today go bona bana ba modimo batho ba gona go dira le dintsi mara ba palla go presence mo go ona ke ntwe fela bebile le dipina di a opela ke amen dire ke magopo a rena a tshileng your presence but ge re tswala la sebe bana ba modimo re tswala e le re shetele mo le mola la disadvantage. Amen. Mara ntwe ya disadvantage e sa sona na pele go ba disadvantage mo tsara go a thusa re tswele je sebe na ka re shuru ne kgang na ka re shuru na leng ke na go sunyo wa exploiter sata amen ka kgang e itleng mo wena ka tswala ke na go yona sunyo we ya we shumicha for your own good or go tswelele matamudi ya tsara bana ba mo amen ke le re ka doing exploit go la ka go putsa wa mo di mo sentse ku short a gone posine ka o le ngemo di marbe le mo yona amen ka mo re ke re satana o itse rona le up hands ka ba ka re tswala la sebe o dumela o ipuditse ra wa le fase la ke le ga ba gantse tla Jesu a mo jarno fase le pleke ka moka ke aka e bushwe ka moka ke aka a gantsa Jesu a tswa mi bitse le ya e bontsha am bontsha ki mo kilo ki ya go go re na go bontsha mola amen go ka go ja Jesu go bile nge go kana amen and the red Jesu ai ko ya ba the whole system ya bibele o wila mo tshedi le dikiye amen Satan wala asana sawi twen amen wala ge bibele e ni diro ye ki dira le na di tlo dira la bala dira ya feta yo so nyu kwishe wana modimo a re sa se le tibila ro lais no go bile mo tlo wala re kana amen wala ka ba la ro tswala e bile mo le lo ba ke chance ye mo tsa display ama amen na ke tle ke bone bon ke Jesu Christ o ya ga butsa butso arna ai fast transfer bona le monna o mongwe o ba file banna metshogo gore o ka o a dimitse banna tšhelete re be ba wala o mongwe a mo kolota tšhelete o di bala o mongwe o mo kolota je le kholo o mongwe a mo kolota je tlhano amen ana ge a ka ya mo bona a tlhano mola tu ke o mo tse ke o mo ko mo tuna ke mo rata ku ba no bola ba mo kolota ku ya le tla tlhano le boletse ka botlhale ka bala jwa motho re kgengebe bana ba modimo matla ya fangi di ga go no bona la botse kgengebe lo are ba foko di ka tlhago ya rena
modimo o tswana le ge go sekolo ba bela bana di mara ge ngwana mo a phela a betha di 90% a betha di 90% go tshedi le lengwe are 98%. Teacher retor, oh no, this is good. Marola on cran note. Haga cran 98. Oh, little classes on GME. What would you do? Come to a 98 Mara. Oh, more. What would you do? Mutual note. 1 million. It well and Joe, it is about little court, little certificate. Well, this is well done. This is serious improvement. All our 90 from 90 to 98, when you're well done. I want a serious improvement. So, the Emily get chance, go and do it. As never no Paka or Barawa, I think I'm home with him. I will let Amen. Let's have so grand like a doing exploit. The Sunday vision will like I could be the one of the living. Amen. That is why we let Mudimukamu, Abraham, Mudimu was a Jewish Sohana, at least. Uba jamu utabane makato mariki ba jamu soana nile khare ba be mwana wa be Isaka Israeli ka se tshaba sa motolo motolo re sira mariki khawo e tswa ka diputswa a ba mara di diputswa a ba ri pese mengwaga le bo tshaba yeme ba go dilo mane a bemele ke bila ba ga kane ga bona man wa ziba mosadi wa ke sala ase ke bona mosadi mo utsiwa so ya happy by judge exploit Kabar exploit bar udia just na mfana analysis bit Saudi guru tsena mo bareng a hotseng ya taba tsa ga ro tsene mo bareng a hotseng dia gapele tsa di bolele amen jwa modimo o re beile mo re tlo dira greater works ka bana bushula mo tlo ba mo ka mo nya amen mo metsi ya go pele ya era wena le nna ge bona le batho ba ile ba dira taba di go mo pabele iso dibe bori ya la tsala bana mo amen bale ge re le ka mo go le bale ntwe mo e dira go tsebe modimo ka o ka se bebele the people that know their God they shall be strong but o ba ba ma amen ka ga le mo le go na le lona le mo le ke lona le dira ba be le matla le ga ba na le matla ba tlo gona go dira di exploits ba tlo gona go dira tse kgolo tse di makatsa tsa go se tshwaile amen ba le go ile ba la mo mangolo go tshelo wala modimo o se tsebe modimo pele haleluya na re le ka tseba modimo a re le ka ge o no valela ya ona lo tseba verse ona lo tseba modimo le ga ba re motho tseba modimo bara o tseba mongale mo le yes because itumelo bana ba modimo tumelo a ke bebele go tseba modimo go na to go no ba le tumelo bara a go motho ka go fa tumelo ge o bona motho ba re o dile se se mo Bible ka tumelo a se a efa ke moruti wa gae amen ase efa ke mo profeta wa ga tumelo efa ke modimo a itse ene go ka ba kweta motho ba o dile dilo ka tumelo o se motho go le ma kopane le modimo bona modimo a shara mo fa tumelo ya e sala bana ba amen le re ka re ka mo go nya go rera ka ona ka se le fe tumelo iso tumelo go re na ka le a le ka taba tsa modimo tumelo e tla e tswa go modimo go re ye o amana le that's why le mantsho ona le belief ona le faith it is something else none of God needs to believe in me. But I cannot give you faith. This is what tu m'as dit, il est comme il era modimo taba wa i recognize God modimo ka sino tsa tumela sa tsoko ya amen ge modimo a intsha e tla mo wena era what but mo wena and tumelo ka botlhatse ba dilo di sa bonga ma ba rona modimo o file botlhatse go ntse sa e bone bale a kere motho wa lwana le ga ka o rerela ka dintso tsa re tse go fola ngwana modimo ja tsine go lwana wena di tsa tsile go tseba na le ngwana le re mo wena ya o tlo lwana ke and all lwana ge o ka se gone go tsaya ditaba ya ka tumelo re a tseba ka botsono o sa tlhaetsa o dira se seng ge go ka dumela wena e se re go balela ka re go balela ntwe a se re go fa tumelo tumelo e tswa go modimo and ge modimo a go fa tumelo o fa tumelo ya go se gore o diretseng ba tumelo e ba le go bona a ke ke ka tumelo ge batho ba dirile dilo ge o lwana o sonye o se le ngwana lela o le ka mogola tumelo ka mogare ga gago ge modimo a dira go tumelo ke yona e dira go bona le ngwana le ra le wena ka bolwetse ba gago ge o ka tseba taba e ra wena ka leemo la gago then a o ne bothata jale o tlo gona go emelela bale a o sa tlhoka thuso ya rena amen awa gonne ge motho a ka tsena mo ba bitsa motho ka lebitso le sefane
ona modimo ke se gore ka tlhoka re go tutuetse gore emelela gora wena ke re wa tsore ko wena lebitso le ke la gago lefanese ke sa gago kore a o tlo kgwetsa ka moka o re botsisa le rena re bara wena ore lena ke la bomang kore wa tsore ao ge ditswile le tjaga bale tumelo ge e tswa e personal kore tsona a itlo gore o rerele pele le go ka bona kare ba bangwe ba boela morago ge lebitso le sefane di tswile ngwaneso o emelela wena mongantsone bale le gare ba bitsa batho ka lebitso le sefane mo lefelo le go tletse batho wa bona ba emelela o bane o makatsa ao ewa le bona ba a ona gore wena se dubile fase o ne ona gore sentse ke se kore bona wa ba tšhara lena sefane gane ke ba gara kgolo o mongwa kgale kore a o epela ene o ne o tlhabiša ke ba ba emele wena gore bane kore ke na le dire le difekeso batho ba ba tšhara le bjale e ka mokgwa ge tumele e tswa go modimong ge o na le seo se nyakang ge o kry-a kutullo kare go se no kry-a kutullo ya gore tabe e ra wena jone o na le strength o na le strength sa go emelela o ye mo lentswe le le go bile tša gona taba tse di ra wena tumelo a se dilo tšeo di nyakang tumelo ke botlhatsi ba dilo tšeo di nyakang ore ga e tšwetša motlhanka modimo gore tumelo tshwana le borotho ge motho a nyaka borotho o dira sone ga kare a gona ba ntshweretseng borotho ba sa o jakang wa kgwetsa go sena bana le borotho mara go a ba le wa tshwereng 20 rand ge o tshwere 20 rand lethabo la ga le tlala ka re šetse o tshwere borotho kare wa tseba re ene ka mogomong ge ke tshweree ko bolokolola ko bole mona borotho ko shopong a gona manganga a gone debate ke tshwere se ke tiišetšo ya gore ke tlo boja jale le ge shopo e ka ba kgone jwang ka gore o tshwere tšhelete mo o dira dilo ka moka ko leba ka botsa no mo ba re awa mo go tswanetšwe mo shopo e bodimo ke tsia go gole ntho a o bile problem at distance because ntho e tshwereng ke yone e go fa strength to go and possess jale tumele ka mokgwa ge motho a lwana ba ngwana morena le le ngwana le ka bolela go tlhela ge o tseba lengwana le le ra wena e seng ge nna go botsa ke nna ka no botsa ka ra wena mara ge e fetsa go botsa ka baka la go tswanetse sebeng go na le dipotšišo ka baka la tlhaolelano sa tsane tlo botsišana amen go ka dulanyana le bona e sa ke satane gore a fa e ra wena ntho amen tse ba generalize gape go grupa ra dilo tse mangola a mona le batho ka moka and e ra batho ba tileng ba modimo a ba ratang e seng wena o kry batho mo thinta tlhogo mo o bele go jaka go kgarametswa ke rena gore gaowa e ra le wena mara ge e ka o tulogare e ra wena o gona go ikarabela ntho ba itsa ke sound barrier fela re tshwantšha mo sound barrier motlhanka modimo gore ke di-aeroplane gore go na le aeroplane engwe le mo ba yagela gore e tle e kgone go dira e kgone go lebale ka mokgwa e fofang ka gona o le kgona go dira di-maneuvers e thala ka mokgomong ko moyeng mara a e go thala e tsamaya ke le wena wa tseba ka kolo yago a o ne dilo tse dingwe kolo e tsamaya koloi se di tshwara sepiti se se mo pele o tle kgona go dilo tse ditseng jale le aeroplane ba e diretse gore e kgona go dira e retologe ka mokgomong ko moyeng e fly ka mokgomong jale dilo tseo ka moka ba di dirang ba go tlo di dira e kitima ka sepiti se ba e tshwantse e fete sepiti sa yona pele sound ya yona pele jale le wena go le motho go belega o na le dikwi tša gago tse tlhano tse e le gore le tša ka mogare tse e le gore o belegela sebedi ba le satan wa di-manager jale gore ke re ke tša tsaba ka tumelo satan o ne o botsišang mara o thoma go le dikgopolo gore mana ge re ka fitlha kwa le gore ba mokeresete gore o kgwetse le gore ke bothata le go kore o tsoga mola satana o botsa wena a se modimo a sa go kgethe le kore o tsoga mola o nyamile so le ba botsa ka motho ba re nyametseng kore o sa tsebe o ne o botsara ke botse so o nyako o tlhoa robedi kare satan o kgona go tlhasela mo di-senseng tša gago jale ka o na le ntho o swantse o itseye mola e le promise ya bible satan a tlo go le sa o itseye o na le reason ya gago ya tlo e šomiša go na le dintša tlo di šomiša gore a go nyamitšo o seka ya wa tšea ntho but ke yona sound barrier ya gago jale o swantse o be le maatla a go thuba sound barrier o swantse o be le maatla a go feta di-sense tša gago o di fenye ga o sena o di fenye ke gona bale ba re you can do the unlimited the impossible ke teo tlo di dirang bona Petro nako ngwe ba tsamaile ka sekepe a ba tsamaile le Jesu ke moka ge ba fetša di-service tša bona ra bona no ke sa ile rapela
bona ba tsamaya le ba ka skepe ba ya ba boela gae jale mo bošegong e Jesu a ba le mo skepeng ga a tswelela mola e re batho mo ba mmona a le go go jana so ba re bona bona bošweu motho mongwe mo dumametse bebele ba balla go ba re ama motho ka tlhago ke sepoko ka metsi ga ba go elela mola Jesu a ra wa se ka tshuba ke nna a re kwena morena ke nna alright jale Petros a bara ge le go morena a ba go re voice ena ke morena a ra morena ge le go wena ntumelele ke itle mo le Jesu a re itla Petros a tswa ka mo sekepeng a ya go morena go re ntwele be mo kukile mara le ga se mo tswa tsena ka mola sa tsana bona re Petros o tswile o ya go morena a tso sa pifonya ne wa go hala ka mola le wa tle maphoto a tsoma feta monna ke a bona go so go a feta le le go le between ya le morena ba bona a well bebele tumela ga ya kunyela ka ba la go bona ke go distance tsa matlo tsa monto o sane ka go tsena mona motho o fola go re itse ba la ka mo studio ba go khothatsa bona kona ke o ta video ya go bona Satan nna go go tla ditula modimo yena o rela ke di go ka ke yona ntse ba ke sound bene go dilo di mo ke no mola o re go dira modimo Satan o sebela ntwe mo le mo ka engwe le mo ka go dira go tlo ba le mabaka go fa that's why kana go phetho ka re bona le batho ba babedi a bolela ka mo gore le wena ne go ka taba modimo mara sound barriers Satan no shumisha dilengwe le ditebe tsa hawa di shumisha o shore a ka shumisha anything gore a go nyamisho o ska dumela wa pele ba ntwa mathomo pele o ka tla wa tseba gore o tlo gona go dira exploits ke matla ke kholo o gona go abuse le mo le la o tlhasela wena so ntse ba o tseba modimo ba modimo le o tseba modimo ke modimo a di lese songa marapelo ya a o tije jo ntwera wena ya ga modimo a feta o ka sno e bana ba modimo ntishite ka re bro re letse go ba ke ba dile mabane go seo go na le ntwa nnete e dira ka mara motho mo dira a dudishe amen glory ke o ka ba dudisha go na le ntwa e swantse e kgore ka mogare ka amen ke yone ge ka hwetsa ya ba ya dudishela e o fa matla to move to persevere ka go so ka re le mo ka se go dumelle o tlo mala Satana le ka o fa mabaka wa gona go ba le power ya go shutla ntse e fa mabaka amen ba go so nyewe o tsebe modimo pele ba mo profeta modimo o bolela ka motho mo bona mo Bible mo ke tlo dira kina ga nya okay o le sa lo mo mo kana ma a re ba le mo Matthew a re no bana ba mo Matthew chapter 15 le fa ba re ya doing exploit ra wena wana mo o ska thabela go dula mo servicing amen wona le ke mo tsama a se mo moria wa bona Jesu Christ le a potsa le ba bang ba dira dilo a ska la khatla ke mo mewe mebele ko thabelanse wona le ntwe se nwe thabela go le bona mo di mo ska no thabela ko le rapela ba mutse tutuetli lo tse ngwana modimo a di tlo go thusa tutuetli Satana go latsa ka tutue ba o rere tshebotsi o tlo tlhathamolla ka ba o rere tshebotsi ena o betsa mo ba re ba nna ba le ba le ba fa matla bana ba modimo ba opela le bona mo khwaele ba ba fela le shera a ba ge no ke ka mo la pele le wa le fela le shera o la ka bo shego mo robetse ka go mo robetse ka a o tlo ba ga ba o robetse ka o shetse wa bona o tlo tlhokofala wa kra o ba ka di khopolo le ke motho a tlo go ja mo le treatment o robetse le ga botse o sa o tsoga o la pile a sa tseba le ba re service o nna di tlo di mo sa ba di tshapelo tsa ka amen ke sound barrier when o tsole ke sound barrier you need to break that and you must do the impossible o so tsie le mo la ga o le exploit o le shumi amen kona go Satana dira le mo le no se di go nyamisa o so di o shumishe le mo leo le o shume ke promise into you ke promise and o tla le o ka dimela tabe modimo go tulela go fulo matla o exploit le mo le mpele le tla khatana go ba amen le tlo le ka ba ish o tla ba bolela ra ja se for gitare re tsi fisa ke mo mo le ja le bana le tsona amen le ka mo ka re amen ka re fana matla ma re situete Satan lo tlo botsa ra o ba tse ke ta mo brother Makafo le nna le ba felesetse le nna ba felesetse and re o so eme mo zo mo tiele tso so ka re ka mo felesetse ba and now mo tlo mo felesetse ni mo felesetse ka le tsumile le to ke re ndije ka a ke mo betse ke
sepela le wena ba tla sepela le nna ha o felesetse motho wena wa sepela o se tlo tseleto le ke la gago ge di fisha o skala ke go ge di fisha bona oh dia fisha gona ona le taba le mo le nyaka wa exploit le nyaka o shumishiwa amen Jesu ile ga ba mola shumisha taba yo a shumisha re bebele ka ba ka le a fuwa le bitlo le ga o di ma bitlo ka mo a exploit ntse satana ba tsona pain a shumisha amen right Matthew chapter 15 verse 21 to 28 hallelujah la sola bona ba mo jale le mo le la ge re bolela so wa le bona ke le la ya tswela la gago jale na pilo to mo bona una pilo to mo bona mo le direct leo le nyaka o shumisiwa le a le nyaka o le ka lona go dune o le reta ebile le go kwa wena o le ka lona leo le ra ya o le shumishe amen use it amen Matthew 15 verse 21 to verse 28 amen yona ba le go di ke bela ka mo Yesu a tloga mo a shirugela dinageng tša Tiro le Sidoni wa tšwelela mosadi wa mokanana wa mathoko ao a weletša a re kgaogele morena morwata Fita ngwaninyana wa ka o hlakišwa mo gobe ke moya o mobe yena a se mo alabe le ka lentšu le letee barutiwa ba gagwe ba tla ba mo rapela ba re onke o mo kunulle gobane o re šetše nthago ka lešata Jesu a fetola re ga ka roba go šile ge e se go dinku tše di latlhelelego tša moloko wa Israele mosadi yola a fihla a mo kinamela a re morena nthuše Jesu a fetola re ga go botse ge motho a tšea bogobe bja bana a bo latlhela dimpšanyana mosadi a re o bjalo morena gobe dimpšanyana di je marathana a wago majelong a beng ba o tloga ke mo Jesu a fetotse wa re mosadi tumelo ya gago ke e kgolo a onke o direlwe tše o di ratilego gomme ngwaninyana wa gagwe a fola go tloga ka yona nako yeo alright le go ba mo jole mosadi shu o lalela ke ngwana e dumela re la itseba pain ya ge mme a ngwana ga le ka mo haleluya go ka re ke go ka tsia pain ya la ka pesa ngwana tsa ma amen le ba tshala le tsona mara go jelo ra go gona ga o dukile dilo ka moka ba bona re mo a go gona ga amen ga a le mo re thushwa e mo Jesu a bitla mola a thoma a tla ka tsaba ya hae ka o bule ba ba mo ba fa mapaki ka bibele re tuma ya Jesu ke le ya tlala mo di le na ka ta mo re na e ngwana wa ka wa ba Jesu a se mara ge a sa mara sound belia pelo ra so e cross wa thoma Satan amen a ke na mo tsona ba re mo dimana modimo a ke mone modimo felo ka rata ba motho mara mosadula no a ska ba dira se bibele e se fela gore Jesu a mo kumole gore Jesu a se mo kumole ka mo gomunyana a mo kumole mo bibele le ba rutwa na ba Jesu ke ba mo rapela haleluya mosadula di timola a bona bona ba mo rapela ba mo tsa ba mo re yo mo aba ka mo rutwa ona la di motho mo tsa ntwe nyane fela se tso mo jalo di go se janga di le mo rutwa le le ba rutwa na bona ba ile mo rapeletsa mo awa Jesu a no haleluya mosadi le a se a tsamala tlile matswara wa di bona le tsona mar o le ga ile fitla mola jwale Jesu a ba ra ba re bona a ba re banna ba a ba kwisitse gore ke eng ye mo paledišang go bolela le mosadi yo amen a ba botsa re bona nna gone jwale this first coming yaka ka ke rumilwa ke haleluya a ke a notla fela ke rumilwe mo go ba moloko o latlhileng wa Israele a se dispensation ya baditšhaba a se nako mo ditšhaba tša ba bolela ye ke dispensation ya bajuda jale motho o la le bolelang ka yena ona a le molemo gore ke motlhogomana a se dispensation ya bona kore yeo ke thong kore modimo o beile gore mo evangeli bolela le bajuda fela mosadi ona a se re go kwa re dispensation a se ya bona a dula a re kelo jone ntho mo ka mogare gage o ba tšatse gore o ile a rapela ba tseba re thušo ya kae ka mola ntho mo ya motsa thušo dikwa a e potsa re a ile a kaka kotswa mola ke bua le thušo ke bua le phodišo ya ngwana dispensation or not dispensation ke a e ngaya for sure yo e tla ra bantle ba bangwe ge e le nna ke a tsena ke crossa di dispensation a tsena ka mola Jesu a feta bola mosadi a go ba mo fase
Mama pasar mure. Nghawa he. Na wa ka wa. Amulo chelo. Yeah. Mola ka lo cha bore araba. Jesu asa atumile ka okay, kya go kwa lo. Linjula matumila do go ba kimpia. Yoro mpia kwe. Asike ko ale mo faz, wel o zo e ba ka mo mo ngagere. Yole musaliola as kur kara man awi ma tsana le akar niti bibili e di jeso ba ka no bulela ram saliola kim jaka bibili re na re be di mja bali cha ka mo di munar bo re di mja re ba ma thu ka mo di munar bona hal mara musaliola kara ju jawi ma jeo tumelo ya phulele je wa ge mo di to tswa ka yona avita tswa Jesu Christa krelo la poka so le tumelo aba yo ta mshadara wa tseba ke tumelo la yona ka mo ke yona ile tsi iphulele ditse ba ka ba la rutso o gona re ile mo di tshaba a wela gae mola batho ba tseba go fola ba juta fela ba mo motho mo ba ile ba leka Jesu a se bolele bona ba tlogetse amen ba magala o abua ka abua go ngwana ba ba le fodi abua a go ba go tla o di le ntwe le a se mang le mang a ka itira ke ka ke mo le bile tjo gona be le re go tseba modimo wa hao mo sa le a tseba modimo ola modimo wa ka be le nna ka di dispensation ke nna ngwana ha ke mantsa ka la o di ke nna ngwana ha so ke so ni ke fall ya molati o mo le a mo tseba a re mmale mo Matthew chapter 9 mo tlo mo bitolo le ka o dira ka speeding na ke mo tse ke tla le bolela na go mo ita amen mara bolela ka doing exploits o dira le di ma well o dira le di ma ka mo ntho mangala a ja fika hallelujah amen everybody wale ka mo Bible why le wa Bible I didn't know what Bible was a chicken tumor. Marasoni to Bible chicken tumor era. Amen. Era carrying to a chicken come, killing you, Mar Aramate, because one something to push, something to persevere is because I said, Mopuleno Yaba, we have after Matswa, ye, Mudimu feeling now. Amen. Anyway, Tia Mona. Hallelujah. Let's just Ayakamuno Karabaka. Yeah. Amen. Aba to ga police. Let's talk about it. But muto munga lo busara. Kono bona le le mo le le la pa go bala ka mo la go mero go anyway. Wala mo dimo kinna go ya exploit. Amen. Ke mo so ju ya mara to so me ga o gro mi mo la ja wa exploit ya ba. Wa se wa mo dimo. Ya, se wa mo dimo pe. Amen. Ko le la zo ba na ba ti fa di ba le la jom buto no. Ba sa se mo ti. Ba go bisita Paulos. Amen. When the battle na series of Paulos ba le bela o dia so. It is straightforward. And the Jerry knows what ka ba 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 dire. Khanya di ba go bolela ka molo. Di na le matla tsa malo. Amen. Di timola ba la ba voice e go etswang. A go le tumelo. Ba ka ba betha ke motho. Mola ba ba thusa motho. La bona ba ra mo. Yona e le satana ka o dia so ka ba la tisha. Amen. O tla o tla le ba Uskaba li ka mwani. Skaba li ka ja ku message. Message. But strict and one mistake Satan out hard. Ine ka skaba tsena le ka message. Hallelujah. La belo no uta ba tsoba ko mo mlaitsi. Au una ke tsa Satan ka ro dile le ke mo so le mo. O so ndile me mo tsa. Amen. Ya tsora ba mo pray. Amen. Ara ba mo Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, from verse 20. Verse 20, it's like alright, I read this one. Alright, yeah, talk about verse 20, bro. Amen. Look at verse 22. Wana pa wata musali ya feli chewumi wa ele sumili mitwemi bili abadwa kemo. Abatamela kamrawo aswara murumo wa kubo ya Jesu. Vane mo pelong ya gagwe o be a re ge nka fo swara kobo ya gagwe ke tlo phologa ke tso a retologa a mmona a re ke tsa pelo ngwanaka tumelo ya gagwe e go phološitše mme mosadi yo a phološwa ka yona nako yeo. Amen. Ba bantši ba buša gore ka nako tša mosadi yo phodišo be sa yo ba ntho ya go tlhakana le motho. Amen. That's why bile modimo na no dira o tšhabane mo le lefuduwe metsi. Mosadi wa kwetse gore
phodišo kwa ko bedside fela mara mosadi yo ya ntwe le ra sengwa le o ifela Amen. bile ka se tlhatseng a goga phodišo mo diaparong tša monna a gone mo e ngwadilweng mara ya goga ke ntšhana mara ke ntwe ngwe e go ne le ntwe ka mogare because o ile a rapela ka bothata ba until di-doubt tša ga di melta ga di seno melta ntwa ile e kgopela modimo gare ba bangwe ba rapela before ba thuba doubt tša bone ba re amen mole ba sa doubt le gape ke go rapela mola dulafatsa re ta bona ona wa bona re wena a sediseo mola ba khunyametše maala re ta bona gona o swane o emelela mola le kara batho ba tšho ba emelela o ne o ka re rapetse 10 minutes over 30 minutes over 4 hours o swane o rapele o phuleletse o swane o crossa the sound bele go swane o crossa di-question tse ka bona le tsone ka moka o swane o dile mo thapelong in the presence of God dilo tseo di be di melt ge di seno melta tumelo e thoma o kicka in o tla ba kwalela ra mo ke le ngwana mo bjale ka ne kgopela anything ye ke tlileng ka yone mo ke inyane mo ke phuleletse ngwana ke fitlhile ngwana jale tse be ke di kgopela ke dinyane yaka ke yo ntšha dilo ka moka tsone wa tshwara ngwana morena kale mosadi o bebele re o bane le bolwetse ba ngope o lusitse madi a mantši bebele 12 years na o tsere madi ke maatla a motho ge motho bile a šala kore kukusa le mosepolo wa gone e be se mosepolo wa motho wa o tie and go lekile dilo ka moka e seng fela go yo lwala mo mmeleng bebele le makhuma ga ba fedile a le ka go ikalafiša mola le kotša dithuso mola go pala bjale dilo ka moka di fedile makhuma a fedile pelo ga e botlhoko gore makhuma a fedi kore bomamma e ba bolela a gone nthutse ba di gonang ba di go bolela le dilo tša ka di fedile le ena a re kere bolwetse le bona šebo gona bo e ba wese mara ka moarapelo ga a rapela a ntse a rapela e ba ka monno ga a rapela botša modimo ba mo thulela gore phodišo ga e mo monne mone a ba bona rakile e kgopela I'm going to take it dilo e tšea o tšweletse mola a tsamaya ka mokgwa o fokola tšatši le a ileng a se tšatši la papale ke tšatši le yo le be di boa se a bakwetse jesu a tsamaya le barutwana a ke tšatši le yo le bo go tletša ke go tlhaganyetše bebele mašaba a pitlaganywa nagana mosadi wa lwantšhi 12 years ka moka a tlhagana le dirobo ka tša banna ka go ba kgarametša ba le go butša jesu kwesenyane di dinnyane tsoša go sefe motlho mongwe ga e tla le ka batamela go tša banna ba ka se ja bana o ya a sa tsomile ka yo fitlha go tša monna a tshwara kobo jesu a re botamile aowa o phusitša bana ba modimo febe go dira gore a lwala ka mogola motlho mongwe ga ba re ka batamela gauso le jesu a tila ke jesu ba sa o jaka ke motho aowa a ele ba mo kgarabeletša ba ke dumela o lekile gantši ka ra leetso leo la go tshwara kobo ya jesu ba bangwe ba fela ba mmotša ba re wena ena ka mogolo la ka ona yo ya gae o tlhokofala ko gae mo a sena ga o ke batho ba go fokola mo mosadi tlo ga tla tlhokofala mara ntwe mo ka mogare e mmotša gore phodišwa ka mo a ke tse rujwang a ke tse o lekile ga kae le ka go kgoma morumo wa jesu motho mo mongwe a tsena letsogo le ba lelatlhela kwa ka tshwara morena wena mara perseverance because what go ne le ntho nngwe before a tsena gore ke yona e be mo fa maatla a go pheletsa gare ga leemo ka moka and a ba bona ntho ke e nyakang a ke ne ka ntapelela ke be ke mokwa mpitsa ka lebitso le sefane wa tsa matsoga a tsweng motho wa ka ke futhumana a re ke la ke sa le ntho e tlo tshwara ke ena o tshwara ke nna and a ke a ntapelela a ke ne ke o rapelela ke ena phodišwa ka emo ke a e goga ke eng ntho e botša o tshwere batho ba bakae ke tsepa le ngaka tsele ba ya gona ba ba tshwara motomo ba re tshwara mo mara a se go tswe selo ka maraba ke eng e be mo dira a tseore ka mara monne o tlotswa monna o latse o lebelele a se re menyaka mola ditipasa ka nako a se menyamenya ke a tsena a kgarametša ngwana morena o lekile ke dumela ge a ka fa bopaki ba hae re ka kwele motho mongwe le dile gafe ya letšatši ande batho ba le ba tsamaya le morena gae jale yena o tlolela ko moragorago a le ko pelepele a ntse a tseba gore o lakišwa ke motshwara diteng nke sa tharamojara le to ba le subeela jule mo morago wa batho o le ko ya le bana ba phela ba phetha ba ketsima ba bona le banana ba phetha mara a se a eme a tseba se se le ka mara ka se mbutse o thuša ka emo ngwana modimo ge e le rena we are the New Testament church
Review Josela, I go to Pusha Motakabala, Pisha Kingara, deception. I sound barrier. Go to Kunamayana, the next staff at Pingavara, what pay they go? Who only into giving which I had now, well, only I'm desperate. But I'm desperate enough for Buffet and Billy. Couldn't message later, Mutitil, what I have city debate, you can declare Camara. I saw Mudimuali for the Lebanon. No one like wanted to picture you. Yeah, not brother, Brennan, oh, I'm a prophet. Whatever you rappel, Amen. But I want to put as a woman say, well, one of the Mojaka to my little bar while we are going to do exploit. Condition already exploit goes around you. Amen. I want to treat him when you're meeting Anwala and week who push the crowds about Sarako. Carry hem, Lazar hem king. Happy hem, Murumo. I don't want to say Mutumulu Wamala Vaiwa. Murumabe go faso. Asa musabe mumageti mutumula kere abayo telela ke abagamara huwa ababona kuba munulashi. Shi ya aita. Inora ogano le kawana na ufitlewe kuko nyamuna batu. Bibele Jesu Kristo mutari kukhumile kuma batu. Ubuka uje kukhumile kuma batu ba khuma. Ukona uya ufika kumuru ngoko ya Jesu batu ba mupika kule mutomo lo wa obalapi. Mara singa ye so khona ubona wana mudimu Mudima ala tijiba. So mamanya kama tukado bakahoja tishi jodo iko badira khata lima ya makamuka. Amen. Mo profita bulega muno mu wa kubona erikumu lebelele fa kito kai na bana mudimu. Munna o wana ko ya brother Brennan. Ebeli munna wa president kurke na ila taba one of the leaders ya ko America. Kunna wala na yantwe. Well, I think I want to inquire about Britain. You are right. All right. Okay, I can tell you Alpha. Maramundo wa America Ubayan doing Haya or one of the founding fathers. Or Haya on doing a veteran valley. Lifileva Mono, never Maputana, and you can Lokayamo. Snow Takai. Aboriginal Ape, Macholaga, Asana, Macholaga, Bamba, Bazeligi people, and Unaga Fenya because over the Buchan, it over Jelana, and whenever Body Jumona Bazor, Managari to College or Rapid to Body. The one no will Rape, even leader Ramashon, Arapela, Mudimushu. Ura Petit Mudimur Mobalo, about Island to Garas no. I get the Mama to Walla to Kamara. As a cookie, I don't rappel. While we are rapping, we are just to more Nalo on a more snow seals are melted. Kurkam Huna rappella. I didn't the one that I just would have been to Sansuka command. What happened in just serious? As a general geographer, you lost us on the Tagaka line at Tapper. Mutaka one or Bogla or as a type of Jamutu, when I sell what you are Azuru, when you will do Maru, those are the self for that. Amen. You are born. Mundula Capella, Kara Chapel, what I will chap with Mudimu, Ridramula, Ria Arena. What I never I Melamula, Mudima Mara, Britain, Gofila and Nava Britain. Right Melamula, Mudim, Ubasana gave, Ubasan Jugamutibel, but as no Munejar born now. Bofa majila mudeti jiwe. Yidi plastic jini ka over on. Khilang le bofe. Snow serious tila. Basi jinoga basi le snow. Ba ko jeli shole la mu Britain. Ba winani. Leba itla bala ba mudimu. Ga itla majila Britain mo kwala rile bale mo batho ba yita. Ba ke ba twinja. Ba mono la singa ai ya le fasini. Good perseverance, even Mudijo Owi, Monola Basta Chavi, Ubayo, you are about future. But the Kulugidi, the Chuka by Kiban. Just yes, I put you in Yamashuba, wasn't a little while. But Rain gave me, I am Molasna, says Mudimas Amakas Lane. Ini ada gikwela ba tshaba modimo ke baka ke a ba fenya ke na leng go ya mathoba e feta mo gaufile ba tsewa jo na ke sa
Abi o batho ba le menagano a re bona re tlo ntšha mašoba jwa bona jacksnak ba ke na le mašoba a dikolo ge the more dipula tse di feta mo di ya mašoba ge seno ngatha gola ga ko ka re banna ba tlo ntšha kolo ore ekwa gore ba mmesa jwang kore a kwe o ka re ba gausi le mola a re banna ba a ba tsole ka o korola that's why modimo a mpile bone kore perseverance mo dira aye bana ba modimo a fitlha thopanto le a tsona bana ba modimo so ge mona ka doing exploits ke rena so direlo tse di maatla ke rena re so direlo tse di maatla mara dilo tse maatla a di dire ke batho ba bone tša modimo ka mo ditherong modimo o re ge le feta gore nnyake le tla nkwetsa ke le bone ya pele tla mo a se le tonyaka le nyaka mo le tlo relelwa ba le nyake mo lo monyaka ko matole le so di rapele thapelo ya breakthrough thapelo re go emela gore amen mola le ska lebelela metsotso thapelo a se motho tšhofa nna gore se ino boseša le o feletse ka mola no dutse mola ka nako boseša o so le rapele o fenye your own unbelief go se no fenya your own unbelief lo no to kwa ra ntwe ngwe ntwe ngwe a tsena bo ba ge o fitlile mo leemo le go rapela modimo o tlo go araba ka mara thapelo ba go dire ntwe file yona o e dira so yo e mela mona ngwana modimo tla go sa le go ka taba re ba go dire I sister no ye go le ka modimo o tono le bella mo re lwa ka mo ka la go thwa o a tse sina o mtaka wa o ya uthi yese modimo o le tso le tsona bana ba ke mohuta wa batho o modimo a wa modimo a ke ta ke re ka di khoro tsa bula ba ya se tsa fe wala a ona reason yesa tsara ka idira a ona ntwe sa tsana ka o idira ye ka dira o be discourage mara nya ka o kopane modimo a o tishi je pele ka mo pele ya tsara bana ba modimo a kutwa tlhono fate mo se ba ke sa yona tlalo ina mtse le fatwa tsa rena amen go tsira matla ke wena modimo o loki wena wa sepalele wena wa mabale le lekolo le motse na go fela le ntšhira go le papa le sa boletse mo dipelong tša bana ba gago modimo a ka kwena tse ba se re se tlhoka modimo a ka le tuto je re tlhoka ka metla go fenya meleko re kgona go fitlhela papa di promise ka moka tse di beile mo lentšu la gago re sa rapela dijwana re ko le lentšu la modimo a ka tlhona go fetsa go botlhe o re dire ka botho a ke modimo ka re kgodiše papa go boela gape dikutlwaneng tša rena morena re kgone go kgwetsa tiišetso modimo ka re se sengwe le se sengwe se re tlo go tsena ka ra sona modimo wa ka wena o re dumeletse ebile o re file tetla morena ya gore se tšee gore modimo wa ka se ke ra tla ra nyamiša ke le naba ge le itla ka mmaka a lona le go fora modimo wa le ka kgoši le modimo wa ka disaene tše ile gore a se tša therešo e go le ka gore nyamiša papa re kone bothokolo jwa setlo tsa mafa a ke modimo wa ka polelo ye e dule le bana ba gago ka metlha papa re tsebe re kgoši ya ka o nyaka re kopana le wena motho ka motho gore papa re kgwetse tišeto ya borapedi re tsebe gore re biditšwe modimo wa ka lenya ba se ka felele re botsa gore a re a bitšwa re tsebe re papa position ya rena nana se ka felele re botsa gore a ka se fole re tsebe re modimo ka dilo ka moka ja go boletse ba re ke tša rena a ke papa re tsebe gore ge papa re kgwetse tišeto ya se sengwe se re se nyakang wena o tlo re fa sona ra go fela jalo papa re kgonitše gore fa maatla re sa tlo tsamaya le rena go dire ka botho ka keresete jesu re leboga amen